passion dobra, ponovo prijeđem napad, ali dobro, postavite, probajte da ne kažem tajnostima šta dalje. Ne znam da prišao. I neko je napao, nijem nešto uzeo, to je nice. Kaže, kao što vidite, imamo 2 miliona eliksira. King mi se digao, 2 Tower mi se digao, dosta zidova sam upgradeao. Stvarno. Digao sam se baš. Skoro pa smo tako kao. Pozdrav za Deki Pro. Kao što imam 756 gameova. Neko mi donira više. Veliko hvala Deki Pro na vizatima. Počem pomoći. Ovo baš ne koristim sad. Pošto kao što vidite. Kako se zove? Kao što vidite, imamo bar strategiju, koristimo u stvari. To je najbolja strategija za loot. Znači, ne vjerujem da ja baš bolje ovdje. Jer hvala će bi se završiti kamp. Zadnji. Da će to biti nice. Ok. I sad ljudi, prosto što nije bilo videa. 4 dana. Stvarno mi je žao, ali... Stvarno nek me program bio zizao. Sad ja mislim da to raditi dobro. I ljudi, još malo stiže jedan unboxing. Ne treba sad točno otkrivati čega, ali ja me još malo kad mi stigne onda stvar. Sam ću reći da je to za kompjuter. I uglavnom ne ću reći za šta je to. Ne ću ništa otkrivati, sam ću snimiti unboxing. Nešto malo popričati o njoj i to. Opa ljudi, ovo je dosta dobar loot. Ima čak 200 eliksira. Ajde nakašću. Ja sad stigam kako se napada. I onda pomgeram. Ovako, kako najbitnije sam tu baterije. Kad baterije nema neće. Arčeri imaju malo HP-a. A baterije nije puno HP-a. Pa zato su baterije ti odlični. Sjetaju kako kažem, sve se kaže kada oni to ruše. A Arčeri imaju znači damage, veliki damage. Znači oni to brzo uništiti, sad ćemo lagano. Dođemo, ok, još ovaj pak spaljeno. Dajem bomba hvala, ništa neće napraviti. Nešto malo prijede. Ok, krene smo riješili. To je dobro. Ne zavrđamo ovdje, malo Arčere parkirane. I nisam. Možemo knjiga pustiti. Aquarian Sorter. Sada ćemo ovo pustiti izate.
Okei, tämä saattaa Barbariana. Nice. Oh. Barbarian. Nice, Barbarian. No, победил. Такой люди. О, look at this mobile. Я должен. Такие люди. Uzeli smo neku. Dosta lekcija. Da je kažem tek se želim. Idemo da je sličko javio. Moj pozdrav za kolik. Da on ne veruje da snimam. Ali eto vidim za ono. Eto pozdrav za kolika. Ljudi, ono, to je to od ove kratke epizode. Prošlite još malo s pomoć Tom Hell. Ne slavim još puno, još možda neki tjedan dana. Da dođem u fazu koliko. Tom Hell 8. Vjerovatno se sada digo, pa je to petica, neka šestica. I taj ljudi uglavnom ovo nekakve petice, šestice. Također zovem kroz imena. Dobar je dosta. A po trupama je malo rašovan. Ja sam dosta bolji po trupama. Da, uglavnom. Ja bih mogu nešto staviti prije to ljudi. Pošlijem 2 miliona. Šta bi se mogli staviti? Baraka bi mi bila dosta dobra. Pitanje se da li stavimo ovu baraku na dragona. Ili ne. Ma stiđa ovdje par defense vodići. Malo ću ogradiću podići. I to je kao što rekao, uglavnom to. Ispričao sam sve što sam imao. I da, ispravljam se s cijela ova epizoda. A mi se vidimo u sljedećoj. Bye!